Žarko Loušević 1982. godine postaje član Jugoslovenskog dramskog pozorišta i debituje u filmu Progon. Nakon te uloge, njegova karijera meteorskom brzinom dostiže u sam vrh jugoslovenskog glumišta. O Žarku, njegovom umetničkom doprinosu, kao njegove ličnosti i harizmatičnosti, govore najznačajniji ljudi srpske kulture. On je došao iz Crne Gore kao Vukovac, kao najbolji učenik generacije iz gimnazije, kao strašno obrazovan dečko i prilično ozbiljan. Bio je uvek nasmejan i baš smo se od prvog momenta nekako sprijateljili. I odmah nas je sve kupio svojim šarmom, odgovornošću, snagom. Izuzetno harizmatičan i šarmantan. Žarko je jedan od prvih glumaca koji je zbog srpskih ultranacionalista platio svojim umetničkim životom. Vreme 90-ih je pre svega bilo ratno vreme, koje nije donelo nikome nikakvog uspeha. Nije u pitanju ratište, niti ne znam šta, nego uopšte atmosfera koja je vladala među ljudima i taj mrak koji smo proživljavali. Ovo vreme je donelo i brutalnost, donelo je drugo ponašanje, donelo je drugi heroje. Heroji su postali ubice, oni koji se za drugih vremena kriju po kazamatima i tako odjedan put postadoše učitelju narodu da ga nauče kako se ubija Bog. Tada počinju pretnje, počinju zvanje telefona. Njemu neko savjetuje pre svega da se ipak naoruža nekim pištoljem. 31. jula 1993. godine Žarko i njegov brat Branimir napadnuti su od grupe mladića u blizini podgoričkog lokala Apple. Tom prilikom Žarko je usmrtio dvojicu mladića, braneći svoj i bratovljev život. To je jedna strahovita tragedija koja je pogodila 4 porodice. Kažu da je Loušević na sve načine pokušavao Žarko da situaciju smiri. Mislim da bi svaki čovjek koji je bio na njegovom mestu tada činio isto. Beži glumac iz ove zajebane zemlje. Beži i ne okreći se. Nemaš zašto. Videli smo se prvi put posle njegovog odlaska s ovih prostora i ja sam tada saznao jednu tako bizarnu stvar da je on čovjek bez identiteta tamo. Istekla su mu dokumente bivše države Jugoslavije, a on umeđu vremenu nije rešio pitanje državljanstva. Ali ono što je on je govorio, ja ipak sam ubio. Znači, to je stvar sa kojom morate živjeti. To je definitivno uticalo tako drastično na njegov život da je to sama ta činjenica već mora za sebe i kazna za sebe. Ja mislim da njemu najteže od svega je što se desio taj nesrećni slučaj, što su ti ljudi poginuli. Ne da mislim, nego znam. To je ono što je njemu teško. Znam da bol ne čuje. Ali od mene ne bi bilo srećnijeg čovjeka na kugli zemaljskoj da se to nije desilo. Da sam mogao drugačije. Da sam mogao da pucam u noge. Da sam mogao da ne pucam uopšte. Ali nisam umeo, ni smeo. Da jesam, koliko bi mi lakša zora bila.